Ka KSU South Semper Circle nang ka Balat border area bat ka Lauba border area kila shim ya karai ban penlong da kejinge ki da ka basyong kalan mengor ha ka spoltrik ubnai nailar ajar arpsau ha ka por khatbe bijimen step ha mausun ram namar kejingle menti bat kejingle kuman juk sarkar jila ban sngap ya kejing dawa ban kentiu kerdano ya ka mausun ram CNRD block sha ka civil subdivision. Nakaleng jong kinong ilam ka KSU haba keren beginang thok khubor kilaong khnang ba ka jingdawa jongki kan urlong no menta hagane ka kenti kaseng kan sapenlong da ka jingsyong kalain mengor da ka ba kerparu ya baro pinong syong snong jong ka than makin mi syakmat ban snok tilang bandawa nak sorkar bakan penurlong no ya ka jingtrang jong ki pajba Susu nakaleng jongki nangelam gila ongro ba kaseng kala persang ban leja kendu ya menteri rang ba kajela kunrat sang ma halor ke ne kamat handrai hadu manca kimsim layo kejubab ai bat haknu kapor un ai por yaki shiphang ban yakren halor kajingdawa jongki pajba jong kamau sunram kan kilai lagi circles bahap apa kita musram sin adi block kata the issue South Semper Circle, issue Lauba border area circle, bahkan issue Balat border area circle. Kepenong ini bagi nuak ni, day hadin, abai day berisu, berkajing dawa, berketiu kedam no, ya ka mau seram si ang block, siapa civil subdivision. Kepenong ini bah minuak ni kalau bah nadu mensum senam. Labu ka appointment yo chief minister but hadin ba ada election MP ru labu yang ya ka appointment yo chief minister dari chief minister juni musna respon ya kata di appointment juni de halo kata kadau ba penong ini ba minwan ini ba jingdon kam bari kajing le bom petio jong chief minister ya kan ka jikwa jungi ban ya kendut nama bang ile idon kam pada ban ketiu kedam no ya kan mosram sin adi blok saka civil subdivision nomor ka mosram sin adi blok kade gawe nanti sin adi blok kepala sembah ane po jila jini nomor la pendong ya kan ibum ka blok kum ka sin adi blok mandu usang kat kendai sepak hidup puat but lada kenya hadu mata kalau apa yang hidup Arsenal de kalau dia gawe nak sin adi blok kepala rimha but blok kata lu ketika mau seram sin adi blok ke don ya ke jinghe ke jingya om duna ya ka sam spa 10 square kilometer but tangi ken ya ka sensus ken lagi ken ya ke jingdan yang senang hapo jong ketika mau seram sin adi blok Om Duna ya ka sispa hidup arni di sana. Bang rangi ken ketkum ka sensus yung jar karwe ke jingdon brio le ka population kalapoy haki sampo saw hajar tam bar haki ni ki khatlai snam Om Duna ya ka nyo po hajar ke jingdon jong kinong sana. Nulok kata larangi ken ke jingjingai namo sulam sya shilong kalau om dunai kan 20 km, nanti lagi kini di Sinong di badan hakaput habordan kalau poi di kendai 20 km nak kendai potang. Jadi halo kita kan urim, bah naling kini keseng, kini kampam kini kilai kini circle, kila rai sendan, bah hadin wa kejing yesong, bah perkat, bah kesukia ya kesokam, penken mau kini kejing doa. Jom kipat ba ketiu kedam ya kena sin adi blok saka civil subdivision melalunda kajing menti jom kena sorga ke jungi ka penlong ikini kilai ti circle bakin penlong ya saka sit and demonstration aka sipo trik benai gas ba akapor sipo akapor khabe bijem sini ban penkedit ya kena sorga lomba kajing nilai kuman jom ka dia nak kata kadau kita kini senjam bangin sedang dia kata jing pen mau lah ni kata jing dawa kini ke jing dawa ke civil subdivision kam dei tang jing dawa jing kiseng balang le ka dei ke jing angnut jong ki pat ba jong ka sin adi block hi borok kuwe
Di nomor kata aware ya boro ki kinong song senong jong ka Muslim sin adi blok nadu ki nong yalam senong ki kinong sensar hima kinong mikmat ki kun sama berkiriu orang bak jong kadang katanya bakin yesim bentar ya kan ka jing penlong lain kata ka rai jong kini ki lai kini ki circle engkat barka ke isu software nak bentar bandawai ka soka pada ban kedu kendam ya kan ka sin adi blok syaka single solution